Sky TV irakari abantu. Sky TV irakari abantu twakutangira mu kasheshe kerizoba orwa mukaga ebiro nebishatu byokwezi okwa 8 umwaka gwe 2024. Program iti nishengero kandi ndi Boaz umutebe kanisa omukasheshe kerizoba tuine RDC wantungamo omwami Kadamuchunguzi Geoffrey nyino mwami gumisiriza Alex na Raga Kabula mu district ya Lyantonde mu Buganda nyino mwami Alnito Godfrey na Raga Kashonji kandi nyino mwami Tolinawe John na Raga Busongora omenaremu RDC abantu bahenda musi nda tangira timu yone yenye naha pano kandi nkusime moderator kushanga gunanye ndiyo muri yabo abaza kugira ikibadi discussinga kateshaka kandi nsime nabona abarino batureba. Okay. Ati ko ineje nemedari ubuntu biro buriya nemedari ezi no bumanyisa bwitu abara Lions Club no babo rwingi bemirimbe tari kushana konkeri zona kamukozo ubundi ati umbantu bitu babdosha Lions Club nchibashiri cya n'ikitongore cyensi yona kikatanda kwaho umusheja w'Amerika akatura ryo mugiga munonga koka kana mango butungirwe nubwo kumiyamba banyuma yagira umugisha yashurukirwa icyo kugira ngo abayine akar kukiza abandi abakwatereho nabeje bakwatereho abandi so kurwogo yatandika iki kibina cya Lionism so buriyo muwe no oine integrity ntagira wa mutwara ajoyininga yitogora mugwitu no kuyamba abantu abuteka teka n'iki tukizaho kake hati ngo kwakwana y'iki kejo ukinaga hari ikitunguta ukari umuntu yakitorotora aho yakiri ncimanyisa ngwiwe n'icyo uri kumutisaho hataho rero ubwo ngushimire kuyambuka rengo nawe yari yakikejo. Yes. Okay. Twakwakira umwami Alex twakwakira yebare umwami Bowazi kandi wari umucago kutangira abo bona baturikirize n'abari kutureba kandi nyakire n'abanywano banje binashangaha n'abashemerwa izina na Alex gumisiriza irakari yakabura kandi tujya ngamba no gukora abo kuba nubwo muramwe guturuho ahabwe nshonga zihangariye tuyiganda so kabura barirege kabura tubine shonga barirege nubabakunda mbarara kandi babaramutse munonga so mu district inisha zaramwe konka izina yisha za Gatana district kabura nisha za district Lyantonde kabura nisha za Lyantonde district mwina magomboranga tuina magombora mukaga nugo tuinemo district yitu iyo nukomoka nka nyone nugo mu Kariro Kariro town council kandi ndi neighbor wacu nukana kashagama na Mpumude. Okay. So amagomboraga muntu ramu ni liya kajura bandi yakihura ebigambo handikira bita tuine muri yakihura tuine muri yakihura tuine mu Kariro town council tuine mo Mpumude sub county tuine mo Lyantonde town council so tuine mu nakinuka so nagago nukugike twetorire tyo so kashaga mwacu nuka kokwe numukereza abana babishi nabagira ki numukereza abana babishi nga icyo timfu cyumanya icyo timfu cyumanya maybe waza nko muri government nuko kuba bamanya twaza probation office yes mwaza nko probation office okabuza nshongezo n'abantu bazimanya munonga babasa kushobora iki kukiraho twantugamba ko twagira ngo kukereza abishi kweyongire muri Lyantonde umuntu mwemba mwetaho Paul ajyate mureke kubehera Lyantonde mugere ngo kukereza kweyongere kashagama na cyunuka abo Lyantonde hari tawuni batakukereza kukereza ogo murendo go kukereza nago kwiza ngo ugenda nguhaho so tuguri nkaburi kutwabeteka teka ngo hata no kukereza no kutwara abantu umuringo nkogo hata bukabo buteka amateka ngakora of course nka government yitu ya NRM ne twari bintu umuteka okushemere kuba buri good abantu bahenda musyo abakutureba Sky TV mwana n'abaramutse mwizina rya Kamaritu bose bagenzi banje n'abatangira
Boaz nakushemerwa amazina nira kandi yabize gode kandi nikadabaye naremo stage y'amato namisho twari kugira ngo tujyane bari no turi mu mushana amatenga kurezi ngikashoni amate bari ara 12 afam afam kunkar 12 no jimara kazinga kumenya mu mizozo 12 ubwo kuboine eta maganabi atoze na kamarta maganabi na kamarta makumyana kuko shanga abantu nibesinyiza nkata amateka ya 12 byaba 12 wasipata wakora average ya biriya bina na 12 maganabi na makumyana eta makumyana hari maganabi then eta shiri 12 aha shiringi bina then ukora average shanga amateka ugatahashi bitano no byumushaka so taro jamani mu president akagamba abantu kweyigusa bakisa entenjara ekyo kamisareta obabiri omunjura okakama makomyano mucyanda nikinje mayinsi nota kuzirisa ubwo nari nomushango gwo omushango tinungucero bura kumushango kokanye ni gucera omushango ni vitar government ombuna kugwenzura kugira ngo nana tangara gondo kubura kucera government omushango I was going to be shocked kugira ngo ubu haro resources zona amateni kagura shiringi zingati ejo rero buri kimwe cyo nakiro konka price y'amate ni shiringi zingati konka to bano reba icyo mushane icyo ni kiri kwereta tikachi bunana government kandi tikachi bunana mulisi abwenje kuba abwenje notegereza obunyansi bwente bubeho just abwenje abwenje tataho uri kurango ebikure byente beho ya in ya out season cyo kubanza cyabyona naraganga kazumi bwaro kashanga umbaza kutarma wanyetegereza potseto tenandi yokusevinga muze kubyarisi kinyatsi nari nzegura hadi njye banje bayise ngo naza kuzo mu clinic nagura mu mbazi tini kintu za kusevinga ngomuka kuza kurondera ibyo kuyebindi ente omukawa tizamare y'ikiro cyumwe tizamare umwaka ente nzo wazarirwe mu nzo twire nazo ona tokagiraga tori yaroni yo kubyarisa burukanya n'urwiri nyenda kuganda ori ngomukazi w'icyo kurwara burizo nuko umuntu waburijo oku government kongera kumimaka kanshote njura kwekugwa njura kwekugwa nshote umwebo obusasi bugenda kugira ngo n'icyo kandi bugenda hati ntabwo nigwizere na kimwe kuba none ureba ngo hato wagera ho karta magana abiri utekateka ngo hati ubundi ntabwo bakakugura nkarshanje deno ukavaringa mabanje kona bukubuyine de hato zarayi nabandi so konko umuntu waburijo utahana akora ibanje dutokere irindi ahika kuza kushikira umushara stilo umuntu waburijo utahana nakora naba so government aho yamukwatire ukonkwatira mabanje konkara amatubuge gataro nacyo cyo tukayo harongo banje batakama bati Facebook cyakubiri kandi abamo bana gataro ubwo gataro nure government eketaho oshango marwaro harimo okureberwa kurungi muno government zo bote zamini konka so government ka resro kama yavuze mbazi muno kashaka ko kwatungira habiri I don't know ne kumanye ndango gumeno jetenga John abantu bahenda musyo murere kurungi Uganda niri hanga lyonka mukusinga gold a Olympics konke mpapara za makuru zona headline ukaba bintu bya buri including here buri mu headline yana hano buredi Uganda twende Sara we know without very many players so omuzano witu atwebembera ahanike benera asingo mudai batera na national anthem in Paris France bahanike benera batera na national anthem in a European capital ekibe kitaka kandi nuya herekire kukikora 4 years ago no mayisa Cheptegei kandi agaraka akikora 2 years ago obwataho world record yo kwirikira meters umutwaro gumwe omudakika 26 na seconds 10. Yesterday teriho end Olympic record yo kwirikira meters omutwaro gumwe omudakika 26 na seconds analisa. Nobody talks about this completely. Bari bindi ebikoijo manya binyasi. This is the category of people who have. Really
Owanye busongora uremba kiganira. Bukede. Kandi teri mu Uganda. You am not fitting Uganda busongora. You need to amend a typical Ugandan elite. Look at television. Look at Bukede. Let me tell you. You have seen them? That's all of them. Look at the Daily Monitor. You look at them, all of them. That cannot be a back page story. That's a headline. Anywhere in the world. That's a headline. That is true. Spain is ekasinga Euros. Bakaraninga all their dailies. No, parties aziri across cities. Parties. Now Argentina karaninga Copa America badikiraringa na 3 public holidays. True. In Uganda, Joshua Cheptegei, a very young man, atwinile medali ya gold. Atuletile ugundu medali yesterday sahina na dakika 5. Nobody is talking about it. But Joshua Cheptegei abantu binyita umuhurira yamaze ku France. Tukujya mu tuyemuka nawe, tukujya mu training nawe. No hakabatanga. For example, Joshua he trains from here and Kenya. Last training moment season wa kujya mu Europe. Kandi nabo still na itwarayo na team. So really chigwire nabo kuba atondo celebrating ebitakumenya. Umja tumurira France. Wakubatanga kumenya no n'udurandi mu bandi. Wano gamba hamabara. Nyini congratulatinga team yone veriyo. Kibe cyo mu gisa mubi saha zo kubanza abeshi bitu basatu bona baluzingire omu hit 1 hit 2 hit 3 nakai anawe abiri 13 so takuja qualifying finals Chemutai na aluzingire na nondo mwisho wakasatu. There were 3 girls bona barijiremu preliminary rounds. It was bad, but congratulations to our team, specifically our gold medalist and world record holder Owensiona Joshua Cheptegei na timu abanda birichi yabukuba Jacob Kipulimo nawe abe alpeseta umurumo gwo kozere kurunyu muno ibicire round zike 19 ari mu yiso byamara yamangu bwirabo bwawayo ya Cheptegei. So big congratulations to Joshua Cheptegei, to all Ugandans, to the Ministry of Education and Sports led by Mama abo kutekaniza abodo bano na bishi bano kurungi, and to the president abo kuba kaba flagging off yagira tumugende mu representing ihanga tubali inyuma kandi no murahangura hene turaba wagamba hari kabura na Antone amabara gamwe confusion yero is because Kabura and Zimbabwe were belonging to Kore. Gakagal masaza gankore before Uganda ekiza yaga twara leta. So amabara gamu bukorora nigasanga gakwenda conflictinga yakihora yakajura mpumude yakubire mpumwire amabara abo it is because of that confusion. Kandi na hora mwagera ngo gunanda kwisimba wa MP na yesimba wa MP bokuterwa abantu bitu babulicuro na electoral college naje mukaruka ababulicuro yango hati ahindure mtu zijya kumuhabora umukaruka ababulicuro tukugenda na constitution ndora hindi constitution abantu why are we taking this constitution why local people nenda goje kusarura na buguru nenda kujya kubyara na bemukamba bitakuri they do not understand this. Thank you. Next time don't move with the constitution. Constitution kandi wano zagamba na public constitution you see Ashuka tugambara Olympics constitution iwe ka watugambara oguyatsobora kwatere nemiza abo kuba abantu nicyo kurebera nawe ariyo na complaining anagira ngo abantu bakugira bata bakubyetegereza ibintu na so constitution natahamuna yo ndukugenda debugu nowe anaka ngo rya kamera nuko yagira atugenda speed atuwachererwa kuba niza late so education ngakuru konkeje banya kandi nabwo constitution iwabwenji yes please hine taro musango gona utageze na constitution atoragenda naki because no wait ejasemere kwetegereza no kumanya ngo constitution abantu bonka byashemeye kugetegereza in fact najire mu parliament ninyenda ngo constitution egi abantu bagere bata bagetegereze uburiro wabo Alex Kankaburi wiza program egi iwahore ibintu bya John
utafaye aha bintu 10 uteka te corresponding kare bibiri ahubwo ni disruptor ini chief uranda kwihamara Oga nawe no muntu wo kwiza kwegesa akaza makagetegereza kurunja munonga abo kuba n'ikintu cyose mere kugambirana no mukikuro hanze aketegereza uko yatugambira Olympics ikashwa constitution at least ejero hon constitution ya Uganda ariho n'ikigambo Uganda aha nanyera ko yakanze kaje naka umukutarukana yanagamba ngo amahurire Uganda yona headers kabeze gamba chifitegeye icyo mu gishambi nari mu gihe harabasho n'umuhagizi wa Museveni n'inkorera wagitegereza yatujya mu ruba fragingire abana abandi bazankahe ahera kan we minister wa education and sports narimwa ki kuko iso bushobozi bwe kurengwe papura z'amahurire n'imito y'amakuru yona yataho headlines chifitegeye cyo kumayisa ngo abo kuhagera first family yawe bini weakness so icyo kubiringa country amahore tubashemiye garagiye amahore gashimiye flowing natural over muno anyway bakagambira ufono pono ngo atabaruse abantu aba sometime back ufono pono yajya mushino ngema ko atabaruse ngo umurugana mbabyeteke ngo nibye mizano ngo bakama babiyobonka bakajya ngo nibye mizano nyombi twari ko very serious RDC nza kutandukaniwe tuganira anshongeje electoral commission shows a roadmap a revised one ero gamba karoke 2026 konka akarurunka tachance kutora na bembizi konko mura magwituriza ntwe nakweburuza okujwekerwa kwitu tugasiri kuroga katandikira cyenda na mukaga cyenda ni actually kurogo ubu tukoshaga karuru tuine emyaka yaza kuba 10 turiyo mu electoral politics konka okujwekerwa kutugasiri ebijeno bitutora ndabantu aba mbake babikora especially local councils na parliament hitu yabare mnongo bwenu nyenda kubanza kushasha na mwana wanje kakuba nsini yakada wait ntunga maho mukashesho mu yaferu mukazi we so ni shasha na family bwenu obujwekerwa ahande ngo zitari kushana ombyo webembezi nikituruka mu constitution yitu ya Uganda ya 1995 Alex yatuetera ngerwa aiba kujangu amano gona gokutwamu gariumba then bagaraka bagira Jonathan Kowan yes kujangu bagaraka constitution etugera nguburo myaka 5 mu Uganda habeho kutora na bebembezi ahande ngo zone ni nteka ngo kiri on record wageragerana sa amahanga against yon na Uganda Uganda ombya demokrasia ikikwatsa rakati ahagwenshonga niyo constitution yitu yes RDC anagamba now Uganda ikikwatsa rakati ahagwenshonga buri myaka 5 no baterera president baterera ba MPs baterera ba RC5 chairpersons baterera ba councillors baterera up to RC1 waza kubara abantu batererwe akaruru obarire 30 ba RC1 okabaramo obukiko bwona Uganda ekebembeire wagerageranisa enamba yabatererwa akaruru kwebembera. Okay. Now, mbe nabo kwotera umuntu akaruru. Kibanti manyisa ngo wajya obushoborozi bwawe waba umutiza kumara imyaka 5. Ibyarahinguze byazo mu answer denare byazo minutes. Kugira necha y'urukiko. Newe byakwa yahingu na yabihinguzo mu izina ryawe. Hati kuzakumanya kuturatuganyirwe munonga umubatwe umbatujwekire nabone kirigirira umujwekerwa umwaronda abuko omuntu kwakukoraje hakwe myaka 5 ngutwambi kikwenda obundi waba ondijo bamjyango ankonka gutokozirege umara ho tuteyona nanga so
ataho nikibani kimanyisa ngo okushanga bengine bagumiza muno bagaruka bakabatorana nagiye no sign yo kwereka ngo babaganyirwe okay heira baganyirwe then arobo okushanga nabo bayefubera baronda umuntu w'ikishubu utarushurudu naro tafire konka mwana wanje asimwe Steven Pan-Africanist akira kutugira ngo a leader is a summary of the electorate ngo mwebembezi ukuru mureba umanye ngo bamutorine nuko bari niyo ntwaza so umukutora nabebembezi ngato mwako gurkwija okutwaza garuko mukisese cyo kutora nabebembezi nomero gw'abanyihanga kufijuma bakajya nkonkogo nabasa kugira ikiyatushakirayo akoba umuruburi ihanga obarimo n'amahanga gakirumani ebintu byona nabyo bitarukumara nabwo icyo byengabo biribwa urukubasa nicyo rukurebera umuntu nayemereraho ajya atata ibintu byone bya government adimo umuntu bakimutayo aronda hibikurga hagira hata hakizayo Bowazi abireta hakizayo Jofre Dobora kimanyisa ngo connections na interconnections uko umuntu ari kumanywa no kwakomanya kufumbaguza kuri ngo hine kiyashaka iki kutana by'abandi ejo nayo n'inshonga konka generale waza kucyetegereza obuherezo bw'umuntu ari kubasa kureta abantu nubabwengiyo yinga nyo ni nyenda kwicyo kurebera ndi ya chat yitwe nkaba RDC zo mwihanga ariyo natwine chat yitu buriza abantu taho nebishani bikoreka ekimwasiba numukora kumara mwayiguro rutindo ocyoreka mucya mwiguro ishomero ocyoreka mucya mwana no mwiguro ruguto ocyoreka buriza mwihanga ariyo nanore ngo activity ya government yakorwa so ecyo nicyo manyisa ngo abebembeza baterwa karuru heine kibakora okutera munongo muri yo wiro bwarwangisereza konka hati harho obundu buremezi obwo rukushanga nebyakorwa bitasimwa ahabwe nshonga ushanga umuntu kikatandika wa individual merit umuntu akija ngati nshanga ndi mucunguzi nyetsi imbere na Jonathan nawe nyetsi imbere na Bowazi antebemu kandi mwena muri yabarwangisereza kandi rebe nangu iyo nko muntu uyoreke kikutana cyabandi atawuntu batangiye gukora imirimo ya government n'abahortilo nayembeka amarwaro nubwo za fundraising za hanga hataho umuntu ari kwenda koreka gucyari kukizara mugenzi we tunawakiza kombekisa ngortindo ushanga kuri yishomera umucunguzi yashikiro zarore za cement neze mishinyi hati ushanga undisha araganisa nicyakuza gukora kandi atari ubure kuza kukikora araganise ki government iri kuza kugireta gukora atiye niza kukikora kikererwa hahinduka ko mu government program batandika kumbuza ataba amafi y'abande misi nabetsi imbere nabo baraganisa n'urutindo atarho namugera bene kindi commercialization of politics esento mukaruru nizigenda ziba nyingi kandi hariho umuntu nomwe urukurizoninga nubwako bakatokoreba muri bunanye tiyaje ngo yazagwenda bwa MP bona baza burizone bana bena ngo ayina shoza nangwa akacenga miliyoni kama 20 burizoba hurra nubwako bashobora kirwata botshubwa kwa bakweza gamba bagera ngo wahenderota abantu bagomana mugerera bati mbora so ato niyo wazitayo bakiza kumwijutse byaraganisa atente yengurano tegera mpano thank you so nikimanyisa ngo mukutora nabebembezi bitu twabatorana tuta omuntu waye tuma mutene mugiri kumuhenda mukamutuma nawe nayoroberwa konka hato umuntu naza atikaba MPs nambwe nabagwirwa hendera RDC campaign rineki ba RDC bambe ba MPs abanabagwirwa yar batatu mu constituency buri umwe na expecting ngo amuhe sente none shote na ATM no mobile money so hataho no byanaza kwija kubashome sabi yentunguka ashanka umuntu nkende nargenya meshetino rugongo so itabateza bakaruru nito mukutorana torana bakubasa kwebasa konka nitwe karabampanyu thank you yes Alex cyori yunuza kuzama abantu mwemba gera ngo baruhire
abajwekerwa nibagambe bigambo birungi bambaronda mandate bashitunga mandate bahunama nare bagambe bitari by'abantu babatumira yo kujwekerwa kwito kuno kuri vote urugendo turi mu myaka 3 nawe hato mwami Bowazi yabarabo cyo buze cyo konka politics so far ahiziri ngara disoko yanashobora abantu bingi bino butamanya ahansonga ekwatirine nana ebintu ebigavume ebintu service delivery so ni kintu ki ekyo muntu nko munya Uganda ekyo shomire kubana utunga so abantu bingi nabarebera aha kintu kirya hahihi ekikwatirine nshonga ze sente so niyo challenge kiri ombanya Uganda konka commercialization of politics okwizerere teganisa aba bantu okwenda ebyabo kwihiramo ebyabo so kurwanisa ngo bagira ubwiga konka kutwa kugeza aho kwegesa abantu omuntu akamanya ati politics ni kimanyisa nkunda arye siringi 10 nimba naryo mbazi yankahi yo mwirwaro so echo kiza kiyambaho umuntu kumanya konka hategesha ngara disoko yanashobora ko rukuzo mu constituency abantu abingi barebera omusente nangwana n'abantu abo kuba no leta kiteka teko rukujoti obwire kuburabe bwashikire nko kunkubagambira ntobuna kubwa bwashikire bwo kuyizaniza kuyiza hate ntwa ni ndabarabamu mumanye obuna kukubura hike mu mpereza karuru ngende mbakikirire konka ko kubana ogamba ajya tati ebyo byona twabihurira konkitwe ishomero ryitkananka amashanyarazi kananka so usanga eryo shonga mpango mnonga eryo neteganisa ababari abaryoko then ekindi ababa MP right now abariyo still nicho kurebera sometimes nubabura yoko usanga umuntu challenge ze ziri kuri umuntu yaheza kugira ngo bugenyi agira ati nyine yabishiki banje basatu so ntungire kizibu ngendo kwatireho ngo nekizibu okukora obugenyi bwo kushwerwa agira ati nyine kizibu mwene nyendo kwatireho nkazara abana bingi nabishiki kandi ubona nibenda kuzwera ontwere so ebyo byona waheza kusensitizing abantu kabihamu buri muntu niza kumanya omuzwekerwa ashemire kuba nakora kintu ki ekiramuyamba abo kuba omuntu ashemire kuba ine nguto nungi ashemire kuba ine embazo marwaro kwaraza hirwaro atunge embaze jya kishanjeyo ashemerire kuba namanya ati kundargaha nani nyendo buhereza kananka ninza kubutunga konkarex wewe urukuza kwesimba rukwenda bumujwekero kanso ya district nagire bukwira parliament nagire bukwira ekiko bancyunje bahagani kino no jya nkukuze no kwinduraho kiwe hati okuzo mu parliament buryo omwe ningo ko kubineka yawe buryo omwe ine kwa kutwazeka yawe konga ko okuzo mu parliament hariyo amateka go kusangana gategeka ki parliament so nico kurebera itwe nkito batakagireyo abini kiteka teko cyo kuzayo hariho ibintu byo kutera mu bitoroka gira utanaza yikitinguza kwikirizana nacyo abo kuba wanoreba hariho nke sente zubakushobozo kasanga ziri nyingi munonga ziriyo nzufera kantu busha kandi hine y'ibintu ebyakubintu bibane bikorwa enyumoko so sometimes omuntu oshemire kwa analyzing oketegereza kuba reba asohoza sentezi nyonka member wa parliament wecweka nkeki tushemire kuba tutungeki harimo n'abantu abakutina gamba abantu nosanga tuyiro nabambatinde kigambo umukuru urugero mu cyonoza number 1 abantu nosanga umuntu atakumaruzu aho kwa twinenga ba member wa parliament abutukumangwe ngo baringa they are like 5 bo batura mbagambo yibuza why hati ito abantu abagufu ko kwikogira utoba kunda tempo arenga kateba kagufu ngendo mwisho sitameho ndandike bigambira abantu muri banye tugereze because sometimes omuntu nore yakayo oyemuzo twunko witwa ture konka hati ito muri kabura yitoge n'undi abo kugira ngo abantu bayo nitukunda kwatanisa munonga nicyo kurebera nijo bamwe basitamire baganira barebo kubarare kurre batahi babo so echo cyatuhereza ito mwanya kugira ngo at least yinja karekore wizere abantu nibiza kwetegereza okusaramu kuryo mu ngaro zabo nibo baracwemo bakagira ngo Alex reka tumutekeyo ninga katugareyo nanka ninga katutekeyo nanka god kwa kwanoga ba max ahari 10 narari 10 nwana no kwese 10 no kwese 10 okujwecherwa kwitu
omu myaka egi 3 okwaga kuha max zingahe naba ninkugabira hari 10 nimpereza tugasira mu kikwingana ki tugasiramo ubushaka 10 no ha max 3 hari 10 zaba ziri hari 10 zo 30 aharigana Janelle no mayiso wanyu kashonje naro muhyanga riyo babuzanye ubonye nagambe nanye nibuza kwitegereza ihanga yona atuya kugira ngo nabimanye yagambe yakashonje edewe nje no kwa edo histoire kanyo nagambe cyane fukuse mu leta ni yabuze icyo kubanza cyane jure ba cancer jure ba MP jure ba ndango obete bwo Burundi kuko no tambuka umwana umusheje ko akazara umwana we yamwita tambuka so government igikwize yakora kutambuka kutene guhereza wacheteje so umuteka sa program nyonye ndako tandi cyaje RDC cyaga ngo abantu ubuhereza abantu ekikuretera abantu washanga umuntu nazo mukaru araganisa ibyata kubasa manyana bohe no baptoye mukuru wihanga kajaha kinana mukaga ya speech nungi abantu bashimero bashatumwe ni hangari zaho hati uwo president baraje ati nigende 95 2021 2025 2026 na hata naga majingo hato kansara wonje na hata kubuya ngebi manye biko bishuba ina hibi kukomoka icya kabiri wagamba nshonga yesente esente za TV harakagambo wa NRM of course esente uko utakureba habatu mukunde nabamba bazo ko bagenda nazo munyoni baba ari mu campaign ya president Museveni mbona tukora president kwara naze korro munyoni yana zaharari hatu wono yenda ngumemba wa parliament jono nenda kwetsimbaho usongora hatu no dango story nka na yatageze na sente nazagamye bugambo natahinyira kujoma gikunda Toko basi nibende sente RDC ya kigabira ngo no bakwatamira bakwatamira so hata abantu haje kugira ngo no kugasebwa ngo abantu nibabitsa government bakubitsa imyaka yabo 5 bakwesiga ngo nabandi batekatiko guhereza hapana abantu nibatamu sente zabo umuntu aterwa karura habwa sente aterwa karura habwe kishuba akishikayoza kuronda okukompensatinga sentes yo sentes kuba twedibu ndo umukaruru nizabanza rw'umushaho yo muntu ubuntu nojya nko aho kwatunze ibintu nojya ngo nejagara hoki naka kutundi ibintu by'abandi so abantu tubake hakigambo cyo gukora ubuhereza akoni barebera president wihanga nawe iki cyo guhereza kikargaho shana agumira ku minsi kimwe cyangwa mu information nani shaba ku information tene kero kwitsa nanyenzire ngo abari kutureba bamanye ngo guyata mu politics cyonga hati information yanze kwanema buri myaka 5 oyitinsa president bamwishingeza ngo garuka reka kandi bari yabarkwere abakwegarura uko nayegarura tabakumuteye konka bari abakwegarura either bakireba nakoraje ngo president Museveni narukoraje bamugarura bakiri atakoraje bamuyihaho batahondije abantu bengi babahindwire konga wibagumara mweta ngo garuka yes reka mbaze niba amategeko ubudo ntaka gishobe cy'icyo ashaka kumushaka akeshengereza ubu aha kirana mukaga kuyarigiye kurahira kuyakwata ubwo bemeze n'embundu aterekante bikanisi hanga imyaka mwenda kireta kubakora constitution atinza afite igihe bisange bibiri kuyahereze no wa mweshengereza kuyagiye kuho tamuri mitsi no wa yeshengereza no wa yeshongora ka tojya genda yes boro mwana RDC ni tekateka ngo constitution no article 1 negamba ngo mani ngari mbato ngambira umuntu uburyo no wabanagamba katera amatsinda uragenze n'ibigera kaza state house ngo aze kweshengereza president Museveni kandi ubwo nutekateka ngo n'umuntu government weshemirwa nejwe so mwene egitenesi yo kuzakuza kubiha abantu ngo bamweshengereza bakufake tiyo ntorera ngo ubunda kataha ejo muzi rero mutwaza kumweshengereza ngo agarike
hata nacyongeraho cy'imyaka 20 cyatakoze mu myaka 20 so wowe kitse abana RDC nyenda ngo shemeze kinta hati bicyo kiyaringe tino wagire rwakitora nari na kasero nari entebe muraza kweshenyeza General Museveni na saving interest ze nkomuntu kwara afite yageti nakweshenyeza iroko ronde group nkije abantu to barahariye cyangwaza rero ngweze kutsimba amaju hata cyo niko kweshenyereza ko rero umuntu akitakanyargayo bamagezi kumugira ngo hatse bakwenda kikagita kuretwa cyoma cya Yesu bare ngo cyo tukikosa kora bakituma magezi then hate bayaho age limit then hate kuko abantu bona ko bagize ngo bayishengereza Museveni gwatse ngo dare lisiti ya abantu bona bakeshenyeza ngajya ngo abantu majority no bamwenda kandi hatwagaruka nazagarukana asingera nagaruka nasinga konga boni ne wawe kandi seta ku information wanogera ngo abantu heza ukavugaho ngo bakora president heza akavuga kureka bajya ngo akasigaza cyuma takasigaza security kandi security of course buri muntu ahata na aine security nana kumebe nana kumbe imyaka 20 nana kuma first family nana kuma sente zibar kwibo mu government nana kuma imyaka yasene nibyashobize ngo atakahendera kubi hato atakata security nazo of course akatanje yakozerege konka iki batiriho ng'umuntu bibiri cyagambye ng'umuntu twafite imyaka rusaje leta yagireze aho kubona hatari mu kubona konka ari nasheshe byakoze so akatugateho aha level zindi aba kansara ba MP ebizo bitkanga manya ekikureta abako mu kanso na parliament bakabona muri iki because abigiti bakagamba hata ba kansarazi icyo kwaza cyabuyona government kwize kwagira ngo bemezi organizo itongore bya government ya Nafi ya Maramani ninyenda ngo ongambire ho member wa parliament uragira umburanga wa president na ngo atahe kaguma azin kugira ngo akatagaza amana hat kansara kubabuze na transport ku mutwara district na ragombora ayine bushoboruzi iki bokwemera hariya ngo naenda kushita abantu guhereza wowe kana babuze airtime yashingira 10 na babuze transport ku mutwara mukansa gombora ndere nagera nabande haje no mucucungu naza kwemera mukansa najya ngo naenda government ishita batamizi n'umushungiza cy'abantu kamwa icyo bakora cyo rugwa ko turete no so kansara yarwo mugombora akaza cyo mukansa akareba chairman no misho akareba kawo misho atabantu bigombora je tubiniki ndabamukora ki icyo kwaza cyabiona okwije kona hata cyo ari pichi bayija hata gamba icyo kubaza muzi government ekadisorganizing a system ogu mwebembezi tayine buyinza omukwata musente yana yenda ngo baje bata bakore ngutu no byakwara cyama no C5 yajya ngo nayenda ngo kikorwe kawe yayemerera kamwima sente tayine cyakora nicyo kurebe minundi meje kana mani gari umbantu ukono kusuruwaza abantu ngo bamureje ngo mu constitution ari muna wayina mani hata umuntu ina mani ngambira umuntu wabijo wajyo no wabana hecho kurebera ngo gatera mazinde ngambira oragira kare ngo gatera mazinde yarga kuyo ahiba hito mukidikura natuzumira abantu jone nabagambe mazima ngo umuntu kundo kajya katebe kare umuntu arije kwesinyiza ngo nawe n'ushobora yihagere nyoma ni mangungi iyo kora no cyuma ngo gine no muri ngo konko umuntu ufite karuru cyangwa utakwenda gamba umuntu waburisho kansara w'urugamba tayine bushobozi in fact nabagire no mu kanso wategeza ko mangu hati okwezi kwaho kanso neshitama bwa nyuma y'imyaka konkoretse imbere ho kamanyamana gabantu nari nozana ndingama y'ubuzima konkoretse imbere ho kuko wetse imbere ko rugamanye hekashaka mu cyo hakana mu ngo bantu ko tayine ko kurebera amana gabo ahiga kubangarga icyo bakoze rijya no kimanye kansa district no mareba yes abantu icyo bacu akaruka ukabokine abantu bakari bakwenda shema konke cyakubera no kimanye ukasanga abantu abayino bakwagira batine bushoboruzi na nayo tine bushoboruzi bahindira bakurongera bo harari simbo otakatabura shema omuntu oyine reservations aha kushokirwa kwita nabashyirata kandi nagwirata mwebale muno ati gode byakugamba byona ahikire kandi kikumuletera kuka ninkora yiti yanari ashire nari bishiki of course byagamba byona bugwire konka wati byona bugwire byona wenga godi byona
kandi bubire byona wonga wakire wakire bamwongere minutes zanjye I'm telling you none wa protestant kuba twakira omuntu kurugo mu basalamu takusembera atakatirweho umukono abanza asoma mu gigi n'abanza agire byayega amanye dini netwaze ukakira god mu mihombo fudisi tumuhamusomese na rimwe ne koleta ekiza kora ki ekozere bintu ki immediately abakada kada a kada is a trained person for a specific purpose. Yes. The definition. Hata godi. Omu fudisi ya jiri very. Echa mtu akada chaba cha. Wangu nakada mkamugamba. Akiri mumure. Tumura mutraining njiri. Omu jiji takajaboga. Wa mshembere. No sembere utu. Ataka somere mu jiji. So na haka miso ga bishop bamukwasa keka jito muso. Akagari wena akato muso okwata kumanya bakajya bata takuma vinyuma akire so nyo god real wagambe bigwire ko kushikiri habukuba you are not trained of wisdom movement nyo nyanda gamba bintu you have made my day ensonga yokubanza like serious ensonga yokubanza twine sloganeering kandi nayo no movement sloganeering omugwa muri umupate ahabisani byawe especially warwo mukaru osimiri kuba notaho ebya pate na manifesto yatamojo byongo nhalo ngatamwe ne securing your future so what John to know all flag bear no securing your future kuba you are already an asset of the party kungano hora abantu ngugamba nokora kana nayo bo MP kandi bo MP no gamba nokora noje kora ki Ubu MP hari mukugamba almost konka emirimo MP ne number 1 appropriation nukugamba number 2 oversight nukurora nukugamba ino cyo kujya kora cyo number 3 harumu okora amateka legislation nukugamba so emirimo ya kansara emirimo MP nukugamba okukora tukurumu okukora bakakwabanda bantu abakutoma nkorana ba government konko muntu nagambara abantu atagamba nokora bagira ngoke ajijo mu parliament akagamba bagira ngo kandi ko takora nguritindo kandi urutindo norubuza MP urutindo norubuza MP ngo norora ngo ntwenda orgudo roit rukorwe ma orukoroga shema kujya mbara norubuza MP so aba MP beitu ntubaha nari abajocherwa beitu ko twagamba abajocherwa specifically ntubaha obujunanizibu obubarengere kandi ecyo ninjera mu kigwire konka tutakashira abujunanizibu obu abantu bitu babulikiro aba bakombera mwata kasamba budongo katera masinde nabamanye imirimo ya MPS biri gukora. The answer is absolutely no. Last week aba Mossad aba Israel basically two commanders, one was Hezbollah kandi baita na Ismail Haniyeh wa Hamas bamwitira Iran aba inauguration executing all those two missions in only 24 hours. But amahanga gand gono bugabenga bugambaho ubeno rora buri MP wena nali congressman nali senator nali aba UK buriyo abene muka agamba norora ngo namanya ihangariye aha ishweno nere interest yitu omurutaro runu ne eyihanga you bring all the 200 plus or 400 that we never disinga batano you bring all of them, put them in a class obabuzo what is our foreign policy on Gaza Israel. No single RD with all their training about being a masters, no single RDC will give you a correct answer. You bring all MPs 527 obabuze have fiscal or monetary policy in Uganda. Nobody obabuze nobuza MP alina hakachiko ka security. Why did we deploy in Somalia? Tasokwa answer even if you give him 2 weeks. Niyo
ensonge ya maana abanyayuganda ihanga barerekire Museveni ko aliyo nabana nali no hayo ndi bagano bayize bakamba zaganya security zensi cyenge ya mukandi minister security kata you can imagine wona amangu ndunani bwa uwakana amangu ndunani bwa na minister of security nawe bina hata komanya. So we have a very big problem. Ihanga abantu bari comfortable na president Museveni ahabo kuba ebintu ebyo na bimanya kana nabikora kuri obira nabijya kuka Uganda netunga president owatakwetegereza ensonga ezo owatakwetegereza national security owatakumanya ngu osebirire kutamahe Kongo hano amahe gito bwaja Kongo hakabaho ADF attack muri Kampala. Yes kuko kano hora MP emuka ali na chairman wakachiko ajira but we have why do we have soldiers in Congo and Somalia babalete balinde saru you imagine kana takumanya ngu the best way to attack is to defend is to attack enemy mucho bize kuli oboramara ko mucho bize kuli aconcentrate ngire kuli mutere kuli olindi hangari yao ebyo teba naba MPs nangwa nabo movement bonga now nyiza hansogi ibiri zikona kendera daso can we raise them no problem moral muja I will raise them later. Sky TV irakari abantu. Don't be a crocodile, don't be a crocodile, don't be a crocodile. It's wonders time, it's wonders time, it's wonders time, it's now. Baby jelly, hey. Habo jelly, hey. Please, can you just leave my hair? Hair shampoo, always beautiful, so beautiful. Life is beautiful with wonders everywhere. Don't be a croco. Say no to imperfections and hello to a new world of wonders. Wonders, always wonderful. Itwaba Mirini ya Musako 2012 Limited nitumanyisa bakastoma betu ngutubinire obuhereza obwa voluntary savings, fixed deposits, joint accounts, institutional accounts, group accounts hamwe n'ezindi nyamwingi okutunga obuhereza bwitu aha mobile money nyega star emwe mukaga itano star mukaga star ishatu hash okuratirire endagiriro ninga tushanje a office zitu a Church Community Center omurembo rwambarara ninga amataji gitu omuri Rugaga Ibanda Kabuyanda Kinoni Ngarama BSU hamwe na Ntinda branch ninga tuterera note mushanju 82 11 29 kinana na mushanju oba note mushanju note mukaga ashatu na mushanju nkaga na mushanju ana na mukaga. Yagurra Zuku TV decoder na satellite dish erizoba aha kabeyi kace emitwaro 89 zonka kandi Zuku decoder aha mitwaro 8 zonka rero shemererwe obwo rwerebera channels nungi nka series ezabana music amahure agaloko hamwe na gaheru yihanga nezindi nyingi yerebere Zuku Smart aha mitwaro 12 zonka Zuku Smart Plus aha mitwaro 16 Zuku Classic aha mitwaro 25 Zuku Premium amtware shatukakaga na 5 yagite aha Zuku erizoba buzima oshemererwe. Sky TV irakari abantu. Sky TV irakari abantu turiyo mu program y'itishengero rwa mukaga oru. Sky TV neshangwa mbara hano arugutorwa Makrista Road and Boaz ahabwa program yejo mukasheshe nyine abakuru turi nawe John naraga busongora nyine umwami Alinito Godfrey naraga kashonkiruhura nyine umwami Alex Gumiserza naraga Kabula Liantonde nyine RDC wantungamo Kadam Chungs Geoffrey tuganira nshonga yo kujwekerwa umuhangari tujone wowe n'ubuntu bubiri bwo kwenda nabo. Yes hati nani nyine ibintu biri nsonga zanje zikubanze zinagamba nibanya ngo halo abanda bakujye abatakuja kuzitegereza kurungi konka omuntu tosoko mu murumo kumanya ngo takusobora tukwata danyo ganjera ngo hatse bu mpakutabucha bagete nyingi baganirira first of all ni owiti ncagaro kwatete bagisara mara hakiyo no kubaji uvaji kusobora ubu seranga bozo go so hati
niho mu rugo rwande kuzirisa ubwo kuzibaga no gukira abantu baje bamwanya mbwe baje mugode so abantu abatujya ku serre muri mwebwe that is one bo no bagisobora kwalita yaboneha ango MP omuntu muguru mingi ati karito tukazujya youth parliaments mu parliament mugamba ebiro byanje bisatu towards the international youth day umuntu mu training mu grooming para parties must do that and the account must do that. Number 2 ekizibu ekibagambe kyesente omukaruru nyoni zagerera kimwe sente zibemu ahabwaki abatukuterera karuru nibeyeta bakama wakumara kuterwa karuru asitama mu ntebe y'umumiso omukanisa esaha yo kuzika bamustamisa hino mutumbi azifunwa mwisi or doctor are you coming to do or MP hino mutumbi no koraho are you going to do a post-mortem? Why not the doctor? Why you say now ida asitama hino mutumbi amota no yoto mutumbi or doctor wija kora post-mortem kubo stame nyuma kuri tubakumango wazika bakagoroka nizi okagaraka kata so mwabaire bakama omukama akamera abantu omukama wena hata aba natekwa kutambira abantu be abantu nibatekwa nokweto kora kino oku ngweni toije Sky TV irakari abantu. My parting shot on this first stage negera ngo abantu betu baburiciro babanze bari mu karuru kabona abantu baburiciro kasamba budongo yuko asai konga boncha abantu bituno abantu baburiciro tubakomanya mu goso gwa karuru tubakomanya wasebiriye kora mu nabakwato mubaji bamuto munte gwa siba zirisize bakwato mulisa bamuta omukiho cya katungo abatahero mu abihireyo monyo abantu beyitu bene capacity yo kumanya mu rumo gwa kansara no guha wa MP gwa echo kora namba 1 nankenda kutereza ibintu bibona bikujegera omuntu waburiciro aje mukaye ecyamani atere LC1 obaramara ataha isimura hampale ebyasigara berekera bakosobora nka America ngo gukora the whole of USA in only 500 electors 500 plus itu hamwe umuntu waburiciro emyaka 16 okuri yakihura umuntu ine toiri turoda kutera president no mutera ngo akoreke. Thank you. Tuinaba ekaya kuri Saint Hotel hoteli nunju munonga ekaya kuri Saint Hotel neshangwa kamukuzi omurembo rwambarira ahashungine na Divine Mercy Hospital rwebiko na opposite Bushenyi Road bakwinire buhereza burungi burumu oburaro bine gardens ho korere mikoro ya burikika bine conference hall bine bara irimo bikunywa ibyo murembo gwa hati eberumu coffee cocktails mocktails nkanojitos na milkshakes bine restaurant y'umurembe abakwinire cyansya cya mushana hamwe na cyakiro kandi ho naho rukugerayo obuhereza bwa restaurant buriho kurunja munonga okwenda kumenya rushiraho ebya ekaya kuri Saint Hotel noza kwatungira asumu ya 0 mushanju ina emwe ina 2 mushanju mukaga na 0 mushanju mukaga munana ina 3 ina 2 ekaya kuri Saint Hotel no bori mu kanura na godi yanywa cyayi yabo yamara ya no bakweta ki kuno kurahira tukanywa mategenti just less than 20 seconds abantu baburicyo abari uko nyowe ebigambe binagamba alimwe especially mo no butagira amani kwanyu nukugira ngo tubagerezeho mirundi mingi mwaremwa. Thank you. Kugira ngo abantu babutosa tubasubire kutera karuru tukabagerezeho ogwe mfunda yo kubanza imfunda ya kabiri imfunda ya kasatu imfunda ya kana
mwatuletera quality ya parliament ya Alex Yanagambo mwatuletera quality ya bakansara Emilio Mugamba mwatuletera quality ya bameya zikaba twine muno muri mbara twa atubajwahire subweine results zanyu taru mukarunjo mulimo abantu babukiro nicyo kugambira ngo tujye gutsene system RDC. Yes please. John naganga abantu be hamani abo kubata bagakora isege maybe ngo ikizubu cyabashokerwa quality yabo nuko bakora nko kwajya ngo leader summary ya society maybe ikizubu kitana kandi itwe abakutorana tubakamanaga bueno omuntu rikiro ya constitution yitwe yihanga naho okuza umwaka gwa 9 obwa CA kwija kushoza constitution ejo mwaka gwa 95 ideology ya rwangisiriza kinguza bakigendereire ngo okuca mupona namana gona nagabantu barakitera imbaye accident bakakitambaye design mweno batakana gagagarani takamanyaga ngo igurutura hari ogumuru munanje John uri kujyango kiba kuca munguwe nareba ngo bacomwe kitashyikira omudemokrasi ecyabantu barikwena nicyo bari kucoma bagera ngo 20 z'ibinyatsi utkoteine vasatayo urwo n'urubanja rwawe kandi yetoka guiding abantu abo no ba guiding konka nabo bacomwe kibarkwena hati abantu tu robots okubahugura kimeza kubajemo nakambambe yes abantu tu robots ngo abanoza kuba manipulating ngo mijya hipesha berakora icyo urkwenda nanyitegereza hati omushejo ngo bakambuza ngo hansi yiguru ikintu cyo kwikitinda samunonga niki bakabajya ngo nazaga mankabaro pereri ya sudiru nkabari yajya ati nintina kashija kanyeyombekire no leta kesi ya biyo motoka ajana harajya kasirkamwe arwara arashimirirwe ngo yindi y'urwana n'umukazi mwahiza ku mwahiza na kusinda urete kivune umumotoka wajana n'ikirenge ushanga abantu bahiza kurya Burundi bazana umupira batine nakakwate so atoke cyari nagamba oriyo muntu we cyari kwenda nicyo yagira ata kandi mu demokarasi nyese ni ikigamba abasinzi 10 nabazo mu mugongo go musinzi nabasinga barokore nshaje nari kenana kandi nikikora paka imyaka 5 hwire that is part of the game ecyo mu demokarasi nikikirizo konka ekinanye nango twetegereze nicyo kugira ngo umunya Uganda bwanyu bayimyaka iri kurumba 30 twine universal primary education na universal secondary education abantu okushoma kweyongira abantu babyitegereza nicyo kurebera umu Uganda no cyebera nka RDC kashati kankwizire umu Uganda arahaye baronda no kwetsimba satana posta kabura konka hati burkositwense haruhi 10 bona ne ntebe ni yeje ni yemo haza ntabwo kusoma ntabwo kumanya ensaho ze sente ziri atubwe no mbakansara kan bantu bagwitanda nensho ze sente ziri by the way ekiranye nangu tumanye tureke ubwebembezi narokura no yendo ubwebembezi tureke kutupimira sente zunga hata lobona akoretwa nkaho bakajya ngo ngo honarebo so urubembo wa parliament wachetegereza iki cyo tukantuka no kibara sente zinga ati my brother John Turnawe waretwaho abana babo bakakutangira ukahura stress yashuma icyo wachi to sente ni sente zinga so tukava ruinga buri kimwe cyo no musente kandi ikorano ryango umuntu wabutosha nangora disi aho ikintu kikuru ati John wano tahumuka abana bakirukanga kutangira bakakushanga motoka na n'umuntu akajya abana batari kutangira ko nkabura kutahumuka nkugabire mutwari 10 okikiriza iki oije ojo ogume no tahumuka for the 1 month otayine cyo kutwara icyona TV omukatero ngaba kuturo mutabuni abana tabakusoma bagenzi babona basoma nubari muri ogumwe kandi nabo banyo ubunga utabusukari bajyo bari kutangira oje hano kugabire ndibiri anyway
hati wano tushobora obukuru bw'omuntu okutera munonga omutezi w'akaruru omutezi w'akaruru namanya ekyari kwenda wagitegereza because ikorano ndakumanya amaani gawe abenshi mbabagora bambame eki bakwenda manya ekyo rero nogamba ati politics n'okubagana. Do you know that? So hatuwe yanayenda akafiri wakamuhiriza ore yanandaga mu gihe cy'umwaka w'ishomero yanyu ibyabo na waza wakikora ubwo nayenda ngo ijarufu wijaye wazika abandi benda ngo uzanire bu cards niyo nishuka hariho member wa parliament umwe umurutoro region owabira yishakazana n'abantu b'amatatu 24/7 kandi akagaraka kasimba reason bari yani cyo bana bamwendera izina reze godargan anyway azana chweke cyari cyarahare nabo now yes ati omuntu wo wabutosha koreka nje kiko bashabona kugira ngo akaruta ko mwaka gurwisha abamwe babiza mukari oshangarira tagwejegera kwa John Turna wayitsi imbere kandi mucunguza na wayitsi imbere nawe mbwene kandi we ananda John Turna nawe oburu mucunguza tari kumwenda hata bazumuri yecyo obwiri bakoremera mu yabo eri kubatahiza bano kuhinga bano kushubura baniki hato shanga bari mu kweshongora no hukiriza amani wachetegereza koreka ahinga kuteka te assessment ya John ahini ikirizana nayo no mu kucenchura no yetuma oreba Bowazi orengu yaba ine capacity yakore kintu atkonko mugiro arugo mu gusomo takatere karutwanto barebero biri kutera karunyetsi imbere ya tato ori umusheja atkonke nsege bakitaziguruko ateshe twakferwa kandi mwamferwa mutamutaka katiri so hati assessment ejo na mugambara abantu babiri cyurutu barijeho nyawakangira atkonka mbwene mubuza kandi mwamferwa atbwene uriyo mwana atukakuranisha nawe yangambere yimbe yasho konka ini his own way no RDC no yaba you can win atugambira kanya abuka primary akora ayon hagamba yaba yesimbe ni ngamba 2001 muvumba getsimbe no yaba yesimbe omugurusa karga kamara jara tinko ndagamba izina ri yaje ataiba bata atesh twakferwa ndabito mwamferwa muti kabataka katereka nakakosha nyichakati atumatu karisana nanka mbwene twakora nawe tukari mbwene cyanye ndakugambira yes abanya Uganda buri season y'imyaka 5 batora no barkwenda kandi n'ubugabe bwabo nanyitegereza kure ko kugira ngo expectations ezukure twabetsi imbere nizigumaziga higuru araganisa kwa kwija kupampinga amatega karagaha gakashika Kampala ukashangara bo murwera tugakwije kamera umuhanda mu pipe. Thank you. So baraganisa ukombeka urutindo ahatariho na mugera. You see? Konko muntu wena ni as I conclude. Umuntu weno ino buryo. Oba ine sento batazine. Imwe mwamutaka centuza mukareba ine mu buryo. Mumuhereza karuru ababene nabateka teka ngo kitinsa president Museveni ngutari muramwana atari muhoho umwaka gwa kinana hatu bo bamuremera ihurizo bakweshengereza nambwe ne kumibirabira na mukaga riyo nagaruka nuja kureba no kwakwenda cyenda litanaza kuzihayo orana cyakana sa treto yahumesho ga kamera atugambira ukwasa kusinga Museveni hati urukubasa kundwa abanya Uganda rero bakamuha karuru akasinga ka president Museveni Alex ati omusheja namureba ubwo ekiyana nafana constitution atakwenda kugifaho kugireba no shoti hi no bugabo bwakwenda kuiha ahabanya Uganda kugira ngo batabasa kugira edembe ryabo yo kubasa kutera karuru kurondo umuntu ubari kwenda nanda kubakira kariya akuba nangumbere ninyebuza ahabwe nco mushata rukunda constitution nakunda bible nakunda ki konka fortunate enough constitution tugine ha so urukiko urwasitamere rukacwamo rukabaga amateka rukahereza abantu ubushobozi bwo kubasa kucwamo nubwo bakiriyo bagenderaho even today so reka tuhereza abantu obugabe bwabo kubarabe batakucyuzingire kugira ngo be member wa parliament wabo utagitwara nk'inshongo kagira utabanta abo tubakwetegereza utibitse tubakubimanya no abantu bahereza ubushobozi bo barondo umuntu uba kugira bata ubu barukwenda ahabo kubibe barukwenda nibyo ari kubakora owe twine mfumu ngira ngo owanyu
omutanga nagaruka tumutanga nagenda gumiza mu Alex ati omushaija ogu hariho ebinare nahabana nabyo tinkumanya abantu bakamukorera kyenye nabo bayeta bakatera amasinde agokuba tinkumanya ekintu kibakozere ninza kongera kucyondoza nacyo kimanye konga kubareba bakozere kubi basasire nedembe ryabo constitution nebaho ubushobozi kuronda umuntu ubari kwenda iwo banogera tunyonye n'amagezi gari kwingana ki obo ine sente ziri kwingana ki besha yabo yahika nibaza kuronda umuntu wo kujya bata obo bari kwenda number 2 nyenzire ngu mugaidingeho ahamwe ngu kor kuba no saba karuru wahiko mbanya Uganda bo nibiza kumanya ngo enkora ya president Museveni ninunji munonga kutwakureta mo ndizo muntu nija kutabura hatu nico kureni biza banga baguma mbagira bata baguma bari ya president wabo so nico RDC anagamba ati tuhereze yo muntu omwe ubuteka teka ngo at least by 2026 nabasa kusinga president Museveni tarumwe muyanga yes I'm telling you tarum echo no kipimira no aho kuchipimira na hatsi omuntu tarukunda omuntu orukubasa kufollowinga history yenyuma akari Uganda hiyargire na hiyakegesha namanye kikumanyisa so nico kurebera omuntu in fact na nabo opposition haro member wa parliament omuntu kumanya arukuza kusaba karura kagera ati akanje mukampereze aryo mu opposition atukonka ka president nimwe mukumanya muragire mta kariya sha wanyetegereza now the question is aha bwenje no teka teko omuntu nabengi kwakoza kwetsimba rwako atine mani agera ati nyewe ninyeri kubasa kwikuwa president Museveni rero god acheza tubari kumwene so abadira god mumureke twantugamba konga jono yombe mu Alex time ne yanje god no re nakunda kuteganisa John nanka John hati na god na utakubura god nateganisa umbwire oguhakiri konka hati kitwenzire ngo trizime ahabwe ncyo umuntu nabaryo mu opposition okahurira yakozisa izina ryo ndizo kugira ngo munya Uganda abo kuba namangwa inobuki obushobozi bwo kucomu omuntu wari kwenda eshaha yona so twantureba abantu ansonge kwatirinena no kuzwecerwa kwitu kwabantu bito nyimoko abantu abakubazwecera bagasirwemo hati hari ensonga ezuru kureba ngo nka kansara riyari yanagambira abantu ati ndiyo ninza kumbikirwaro automatic rugwe nanabiye oyihireho nabasa kufollowinga ekintu ekya government kurebwa ngo cyashyikirizwa baba ryo mu kansozi so making sure ngo kuri rero gishomero kananka for example nk'amasomero gitu inoku obanu moti kasana muslimu ninza kugendayo nka kansara wa mpumude following ndebe ebintu ebyo bikashikaho nebindi kuturagaruko mu kanso ya district ninza kushobora ensongo kwera abere then nabantu kumanyisibwa akamanya ngo muhanda atunoreba memba ba parliament abamwe babihecu omuntu ati nkozero muhanda kananka kasati budget iri kusohora government yo nekora so ebyo nibyo bintu ebitwine kwegesa abantu kandi ikintu cye sente oguyajya ngwe nacagira munonga hati nubwo busomankuzo buturiyo tugezeho kurwanisa obusomankuzo burese bwo mu parliament nicyo kure president Museveni agizirata aburebere kandi hati ikintu cyinshobere n'abantu nicumi buri muntu abe natongana ngo busomankuzo bubire bwingi buri hamwe aguma natongana konka hati kandi kuba butandikire hari abantu bamwe abagurije bakajya ngo ngwito member wa parliament witu takasomankura gantu gerata nturiya nawe hatu yibuza umunyaganda nayenda kandi ko kupakinga motokoti ore umuntu nayiza ngo nayenda ki ni sente hatu mbuze sente zo rukwenda nezaki thank you so iko wagira ngo ngamba no gukora nonda gukora ki we bari munonga reka mugaruke hati ogutinkumanya eminyeto for example no kimangwe habisibwe munonga osanga eriyo nehigure ngutezi osanga eriyo nekore binte ebitine muhoho konka waheza kumwinkarejinga eche kigambe in fact nchendo kihe abo kubugambira abantu bakore bareke kuza kubetinga bareke kuzumba bintu bitine mugasho yo no basota kusetinga omurimo business iyo muntu okagisetinga oryo muntu mukuru no basa kusetinga business yawa no kimangu netekwa kureta magoba okikiruzo mwana ngo akwate siringi emetwari 10 agibetinga mupira atunge miliyoni 5 shuware ejo ideology nchenda gobo business yabandi kwenda gobo business yabandi aha iwe yawe mugambira gendo tunge nkoko gendo gurinte
gendo koreki konga hati boriyo no mugambira ngo gendo betting kori he miliyoni 5 deroze kuzikoze sakiri. Thank you. Good. Katane kira kintu iki. Katane kira kintu iki. Okujwekerwa twina abajwekerwa bingi. Wareba amagombora gutwine, wareba amashaza gutwine, wareba districts twine. Nogira ngo ni kintu cyugumere wakwata mbareji ukajya MPO ati MP yayitorora yitweta South akayitorora North ebizo byamizi orutino rwakatete tavuzo parliament umuntu makabigamba bija kwakora takwija karambara akakora oversight kumanya kusende kuzeza akoze okore eberagero akakanyaka takumanya kora imzezi rumu kora birum polisi bamaza kora ikiragiro akaye contribution ye because imirimo ya MP nemani abonye tutagabura kacuka kuba kino mujokero okutwara itegatego y'abantu n'umuntu mukuremera ngo awaheka masaka ebisene bihendeka yabare boazi nabakutureba Sky TV takashira shongaba nanyanga kuya kantu cheka John bushongora na nkore zinaka kwati eranga kuyabe na hangensi ya hanga buri kimwe cyone cyose ahizo banyu wa mukaga nke mukasheshe ya hangensi aza yazibra abatungi babo kweta bimba byo ko buri muntu yimento mukasheshe tunika no gambenya none ntakigaje kisaga kunga makabo icya kabiri John ashikire kugamba abantu bakatera amatsinda je no kuyaraka kwikireza uko aya muarede John cyagambira abantu bakatera amatsinda ashikire ahabo kuba nareba ko kwano bahandika abantu omuyerobo nabahandika miliyoni 14 bachika kutera karuizo yakaru oshango president yayo miliyoni 5 n'ekitweka kandi ututegereze twaba tukirizo box ntanaga n'kuba na nenko na nembundu so areba mutakwese kumuntu ubijo wabe nazo muyerobo ushanga hata nwaye hakana mzee wo kujya ngoma uno ba kumwete ubwo afande ubucunguzi wageze so mbwenu so bazo mushitabo kitu bakijuriza busha bakijuriza busha hata aho no Jona kwabanda nabo ntako bagayira kandi ubwo kugira ngo manya abantu ngo umutwaza kwetini dena kozesa amwekoma ayekoma manyane nyenda kugambira uyu murisa nangu uri murisa w'umunyango enteno zimaye muno habe kitwe kiri amagara gente entiye kuzire yeye n'imiyengu ndi yakuzire ekiza kutembete kikanga gukora ndono kakitwara mukono konga tubire kiba kiramana kukizihembe wategereza so mbona kigenda ngo tegereze yego nakugira umvitereze waje kugeza mukuru so mbona gaka kibuzo cya Boazi bagiye ngo batunga umuntu umwe icyo neki president Museveni cyatarakora mpaka bamutera kuzumu ahabwe shonga divide and rule okubaganisa abantu kubatagura ukabategeka ijo kurunojya ngo kikaba cyo kugira ngo batora n'umuntu umwe cyabe kiri cyabera umugureta mbiri Buganda cyacagoranye Museveni akana azafita isebigere konka kugira ngo akayinegi system yo kutemagura umwato obushaza obugombora obu district wonye tugeza twagitagitiraho twakavaringa twakora figures Buganda sheke yo Buganda ketine masha Buganda netikiza population n'abantu bingi kukira kuno yanko yitobenda nagira muno konka kugira ngo tukatwine brand nungi strategy nungi yo kugira ngo tutanyaguze tuje tugitagitira mu cyangwa atubazore kampara yiyonka kampara wakiso ne population yo kwingana ki kandi nupeketire nare mu cyo kwingana ki aho tutakwese method yo kwesa kuno yo mugure tankore n'umunosi no kutanyaguza no kujya ki no kutahe mbundu neko ni tukarenza kandi so urunda kutugira ngo chira municipality yiba kugira ngo irimo abantu mutwaronka 10 na ratano ni MP umwese mujyo then ichuruhure ina abantu mutwaro 20 around there ni MPs bashatu so ni cyucubaro munongo of course ni cyucubaro habo kwata kabasa kugira ngo batakagambira keri batakakore na mage kandi kwa kwenda ko ufiteganisa bokoni hati waje ngo umuntu ayine ba MPs bashatu mu district na n'umuntu umwe mbere emitosha tonenga n'umutogumu tshiri kubasa
so nicyo kureba nicyo tutandikisana na yearbook kugira ngo tuje tujurize yearbook kucyakwenda kugira ngo abantu hata bakoza opposition ibo kugira ngo makaruma kasinga mwine abantu bangahe mu register yanyu wajeze so NRM nito tukabasa kukikora ecyo kugira ngo tubure kutanyaguza then turekeho nkambara municipality general mbara city ngo tujye kumuntu mu cyo tukibasa ncyara ko tuyombo bemeze kandi twasa kutera kanyanyi kunciyamba turagere site katete yo wahora turi tugendera cyo no kweza abantu kwereza no kwereza no kwereza kwitireze gendera bitu imwe nanisha bangu goda nyetegereza sakanta mukonga nyenda kubuza aha bwenki nogera ngo abwenki ebicuye ko hira mbugande yibano gamba abwenki ibintu byona nabataye binge bahendera bahagire government abwenki batakugirwanza icya kabiri abwenki notegatega mu Buganda bur government yaragire huturane hakana nayo ate ecyo kwaza cya byona icyo cyo babanza kubuza niyenda kugambira nka twazo mu karuru okajya ngo uko cyandikira mu constitution ngo abantu bene freedom bene ubugare bufitera karuru okuba kwenda bakareka bakakatera nko kuba kwenda tutabatenge nkoni tutarire tutagwira papara tutakatuye cyo abwenge je kare yo gamba abwenge etakora Buganda no mayisa Buganda itubakata nkono tabakakora ibiro no gamba Buganda ece kutweshumisaho itokunura kutukoza tuba region ndijo wachetegereza hata region kugira ngo niye kurwamo abantu bari mu system mu government abena mana muno hata bije batabaka bakatera amatsinde babo konka Buganda or kubar mukama bakaba kabaka nuba fitina munonga kukira na president wachetegereza so ho bagambirira ke irumu eri tukubantu rwana nabo kushanga regions zona nebituko gita ko kushanga regions zirinka mukaga konka turwana na region emu aha bwenje kutara twinamani so aho hariho umunyamurwa mukuru kabaka nuweraring point rw'abantu bakurundanira so nuwako bateza umutwe mukagera ngo aba twatabatiro focus nibija kutukiza amani munongo mbwe nikiranye ndangu ayitegereza nakantu kakikamu okimayengu ebiceka bya Uganda byona yahurra umuntu weno uyitsimbere yasinga umanyi ngo aho yabaye namani kandi mu history yetu ya Uganda kurugo bw'abakubuzi beje bakashyira Buganda bakaje bakarwana sabunyore yabenerwana na Buganda nebindi nubwo abamo bateka ngo nubo bamana kukira habandi thank you konka constitution igikwije kuyaturinganiza abaye batora abanyigirwa bagira ngo twena tuino bushoborozi babukozesa nicyo kurebera rwanya seriza nesinga burizo thank you gode hendera nshonge twakire jone Egyptian constitution yecho ngira ngo nako semiri ko bakiriya semirire ko tegereze constitution byagire mutu kugira ngo bikaba absolute yakomaho omuntu ko kugamba oso tugweno ko constitution president wenka nawe natekereza ko constitution igwire in one way or the other neiza agamba ngo abantu abakozere musango eje neje babemebeye constitution egamba otherwise konkane na yaragira no kandi no haro haragira mana nawe yateze kandi ndinde nawe yaragira by the way a presidential decree it's a presidential decree kukora mu mihando ubwo konka president azatira kandi akaloho konka can't you challenge presidential directive in a court of law akaloho you can inanyoche bindio ni ngamba kandi nyoni ntikiza ngo na president ashikira alors ntikiza ngo agwira aine reservations na yes na nyowe ebindio ni ngamba ne kantu ka constitution igira kuba hatereza mu iki because kuba karura ka abantu babitora ka mugamba abo esazu n'abari ko hata bari mu bara bari abantu abo kuborede aje cyayimuka nikiba cyaba constitution so muri kugira ngo constitution ebero hati kutaragamba obenda gamba kwa constitution ije ko abantu neso kwirwa abantu chapter 1 constitution age injeje ni article 1 neja sovereignty of the people. All power belongs to the people who shall exercise their sovereignty in accordance with this constitution. Yes. They are not saying all power belongs to all people. Read it again. Now, no babujaho electoral college bakatera abantu batano bakatuzinga president. It is the people. The constitution does not say all power belongs to all people. No. Okay, interpretation ya join misleading. You read it again. No, article 1 says
Article 1 I think clause 1. Ekigambo universal adult suffrage nitumanyisa. Kandi muhimire sore kasome. Okay. All power Soma belongs to the people otyo who shall exercise their sovereignty in accordance with this constitution. simba hakati. All power belongs to the people, not all people. Nyoni nyirango power should belong to the people but not everybody. Who shall exercise their sovereignty? Yes, even the few people can exercise their sovereignty. God handle nyakire. Bonkano gira bwinti batemu universal adult suffrage. Kandi ati ngoso ya first ya In the fact John Charkufa mpara meto nenda gani. kureba mu yejo Akugira ngo all power belongs to all people. Interpretation ye misleading. Bagimuhereza Tosha nurabye ngo takwar mu people. aha Abantu tubarire kabona. bari Noja korora mani. it is okay abo kuba no ekibara cyo mabanyakabura icyo turagenda Twine na chapter ya interpretation ko God handle. nukwendera rite ko kwendera umushoga ya John yat all amane tegine buryo muwe tugaro icyo nyera Icyo kiri subjective. ni cyo kurebera aha kibuzo cyawe cyo wano That is not the input of the law. That is not the input of the law. niho kibuzo cyawe kiri kwizera kitahira Imwe no kwendeza kwanyu kutumara manu ko. Iwe na John. In fact niho kitahiramu na no kusharashara ibiteke ekigendero iwano jeti kwakubaho umuntu umwe takajwe kera waje tugereze hati itwe waza kutaha umuntu kagire baji government eyitu eyine classes ishatu eya higuru eya gati ne hasi Bari mu classe. nyindi yo mu hasi waje tugereze eya bakatera amatsinda ogwe yatakunda eje yatakunda so ndicyo kureba na no kusharashara ibiteke ecyo nikutekateka ngo cyo no kushyitse uhereze no kuheramu abantu aba royal to the first family kugira ngo nabo bagiye bata nicyo kuyana atahiza no cyo kugira ngo umuntu nayeteragira ngo nyoni ipuka president muntera karuru nyoni ikoragana no nani ipuko wa president kandi bitari mu constitution ebyakwita kwetengwa mu karuru. Thank you. John, ekikuretera omuntu nga MP yayoroberwa kukwata miliyoni 10 akagura ambulance omwanya gukuza mu parliament akagambira government ati mwamutine budget ya ambulance umuhanga yona budget egitinda gihe karuru kanje te kuhingura eki kikureta discrepancy jo niki Wabaye mu. and so many other issues. Abantu babukiro mugenzere mwababiha cyarenga kandi tabakubagambira amazima twababaye. Omukaru ngoro muntu yiza MP atabakama banje bakama bawo ngo naye taba RC1 beta bakama be RC1 lokeni twali 12 satu kaga na 5 mwaka evro 360 bakama twali you kora calculation twali 12 divided by 365 9 point something billion ni mwenza dubai Gumuza mshanga ngone naba nga 9 billion tukulenga na siringi chenda pande bisatu asatu mbakwa no siringi 17 bisatu asatu Mshata namna bisatu binamnana so burizoba government kama abanyangulimwe bakama mura bakama baba singi bisatu burizo deru mutero mungaro amani amani ebakweta government executive authority government erigire cyankwanzi obatariyo pe bigawe government torakulire government retreat such members ministers nabakure bitongole key institutions full stop abasigara either turuba pakasa bayo turuba agize bayo turuba akatera ngoma RDC taro government tari mu government ugari ahi government bakajya ibona president akagamba ati government jina hano twajorora miso yiti dero mbina mu government wana abantu babukiro imwe muri yoku tumbe bitakuri byabo bajyo ubiyana cyabishobye gusera bwabo breakfast muri furto byasara ko muri sekitara banza abantu muri government ya government you don't have anything muri yawo mutugera akati kikondere mu government ngo embaze kibura ya matungo gani mu government tuya kandi mugira muri government mubuza ati oritindo rakatetera kitwe mu government era nabagera ngo umuntu wabukira mu government mu rukore turo
You go and repair that road. You go. Nani mbuza jo na I want to debunk that myth. Ebyo kwizamwe amani gari umbantu abantu bakakoraje ngubakakoraje abantu amani gabo ngurundana sente zo kumbeke kanisa lekerezia mu gito ngakoma akaruru government ile capacity kurandiro ukwenda abantu bakayitindira rutindiro kandi barahiya abantu bakusiba sizire batimba danko rutindo ne mukabwa kwawe there is a certain general said za masako akagira timutera karuru okumukwenda tukonka Museveni ajya atumusibe timata kama baraje General Sandi nyeta kama baraje Sandi de kandi is very very good atomutera mukorachi atichukuru yitwe akagambi tutaraje tukwenda kagamana richifu na mani akaruru mu Uganda alo abakasinga kandi akarahera abandi naka primary kasingo arahururi kongata atunga moga ahara takataka jireyo abantu bakana bakashirize mbungu civilians ine mbundu ndengwa ine ngufu ati gode byana gamba mwatana mtu no I am telling you ni kuoleka kwa abantu wa kichuro I'm not contradicting anything train the kada na non train the kada I am only saying this one is contradicting him. I am only saying you that ati nwari yona chagira abantu abutosha the local people mlichi kubabiha the local people mlichi kubabiha ngube ina amantaro mana gamini ati constitution ejo mukathayaje constitution is dealing with the people. It's not saying the local people or every people. No, it's not saying all the people. No, certain class of people never saram ovajire kwa amateka gabakora byahano bababuza. John we are happy tolo yako beji interpretation ya every. He take and the general the people are sovereign, not all people. In my all people. In your view, my brother, but no, not all people, but some adult, no, some people. Universal adult. Universal adult suffrage full million makumiana na. Nitabaja in accordance to the law. No, to have registered voters wenga. Hakatera wenga. Half of the people do not vote. Why? Bakaba we are all of them admitted. Bakaba heavy young 5. So, register 20 million 18 hati. 18 hati. Nhaja kutera mukaga. Na mukaga ni nini? Mukaga. That is 30% of our voters. So, Rogana Marma Gamba be representation in parliament and blah blah. Kampala in a million in MPs kum. 10 MPs. Division Nina Zine Babiri, Kampala Central no when a woman MP. Chiruhure ni mtwari 15 in MPs kum. 10 MPs. 10 MPs. Chiruhure single district. 10. How many are there? No, Chiruhure district. Nyoni ngamba Chiruhure district ngamba Chiruhure district ni kum. Kaba toko babara. Yeah, wait. Kanyo kaningamba byandi kwa wanta. Abatoko babara Chiruhure. MP Tayebu. Nyoka mbakule list them for you. MP Tayebu. MP Kajwenji. MP Jovanis. MP Afande Mujere. MP Gwakajar. MP Charite wina babo. Oti Charite and so many other. MP Jeno Kavum. Very good. Churura 10 MPs in abantu mbaliku. Ate namtono kama kumina. Nansana any one MP any one million. So where are we? Yeah, president. Okushwecherwa kwa. Unaka ile milioni ibiri wakisu MPs 10. No, actually wakisaza 9 MPs. You have some small districts. Kasese twine munana. Have 7 MPs. Mukaga tawuna Jenomba na MP, tawuna Kabyanga na ex official. We have 8 MPs. So area Uganda omuntu wa bulichuro amani wawe ni suba to gain. No aba politicians ekingujira sere ba politicians kandi sona ngokweta. Sende abantu abine sente n'ubujyo mukaburu. Aboro nyaboro tinyine songa na boga jemu. Gorabiba busoka sarura busarugwawo. Konka kingwendera abagenda. Nabatuyamba social services uko bwene byara agamba. Oba kwiza bombeka amasomero gitu. Emma kaje hantu yasaga bari fundraising munizinga nguni 10 bakaba cyasa tuyakita. Umugeni mukuru akaba hiri 20. Nuba bantu twenda. Mujya kweto mugega agambere kandi mugega kwato muzindara amino mworo politician a poor politician
kuba kwatumjinda tarugure kora natwe mfumukanana afuna abaheka n'ibintu mbara n'ibintu kakora ki extra competition yo kumzo runyago bring money we want money thank you so abageiga mureke kumara abageiga mission sente zabo kubona zire uhereza bwabora pe abageiga ntubenda beize bagura ambulance bambeje amasomero gitu thank you baje hobo kuba nabora batwateye tebene kibatu gasire twatubarwa mu papara za makuru bari mukusambana baba kwatura mukawunye mu bakoraje so ombia Uganda no ngoro mugega na basana abagega beize basije kibatuletera batumbekera amarwaro gitu batumbekera abakerezia abo iki government itakombe kamarwaro kandi amarwaro mayaga Uganda kama ni tujiga bahangude zonga Uganda twine road network ya kilometers imitwaro mwenda next week isimiri kuba nusko zone ziri mu district naki hatu government yainari tukozereho ezitakulenga kenda so that's like 10% wa orgude wa Uganda rukorwa $1 million no yetagisa $95 billion kole kupevinga ngude za Uganda zone you cannot do that halama hanga aga budget yago hatarum kukora good Dubai, UK, USA. Budget yabo hola in the rural areas. Tahaloho budget yona koro good. Tahaloho budget yokori somero. Tuine byane metwaro musanzu next billion amini buli somero ya primary. Kwa tugira mturuta cha. Buli somero ya primary ndo maraho billion ni next week. Kuboja kora ma somero omubyare metwaro musanzu next week. A billion ibiri. No yenda trillion ngoma na 5. You can't put that money in the same financial. So no itago so Uganda no itaga MP wo mugiga. No yenda MP wo mugiga eta kwa amasomero ano constituency bamaka ruru na bajeyo. Omoro na onaje kujayo kabanze kusimura umucucu aje gura obutebe omukaye aje kumbeka kaju aje kora ki. So abageiga mtubendera kimwe muije mukole binde bya government takakozera. Okwa government tesokole bitu byo mu cyoro. Ekaya Crescent Hotel niyo hotel nunji eitwine muri Mbaromo. Wano wori mbaro kashanga hoteli waza mwitare Ekaya omengo wundi waza Nkalyantonde konka mbara hoteli ntumanyemwe ya Ekaya Crescent Hotel neshangwa kamukuzi nabo icoza yo tungohereza burungi obumwe buraro gadi ndaho kore mukore ya burichika bene conference hall bene barere mu byukunywa ibyo murembe ogwa hatebe mu coffee cocktails mocktails nka nojitos amwe na milkshakes kandi bene restaurant yo murembe egine kutebekanisa chansya chamshana chachuro kandi aho kugera yo restaurant egine bigwire mbo no kwenda kumenya rukiraho ebya Ekaya Crescent Hotel noza ko batongera simu zabo ya 0 mushanju ina emwe ina 2 mwenda mushanju mukaga na 0 mushanju mukaga munana ina 3 ina 2 munana Ekaya no buriyo mugataza kutandika ebigambo byo kufundikira program and nza ko seda kika buriyo mwe nke 2 RDC nogira ngo abatezi bakaro bakagera manichi aha muntu bahire umuromo gwo kubajwekera yatagamba yatakora byabo nabateko kutegereza karuru bakamuyuzusiya batangurira leta afa Bueno cyo kubanza umuntu wa Uganda namanya creating an operation no gukora president no creating operation ogiye so aba bari kweta abanyacyaro abatezi b'amasini kugira ngo tubeta n'abanyacyaro that is your thinking now abantu abo nka hato mwizo barmwe wisha nonda kwetsimba ndisho umuntu nongo no bhakugamba ohereze nka senior 6 yijoga aburye kubuza bayita tinyendo bwa MP nororyo yaba naraba mu bantu nakaga nororyo kuyahurutukayo akayija kugirata kuramera abantu so buri muntu buri mwebembeze wena nayenda abantu abo nicyo kurebera bakora mwiraka no hako bari yarufu bajya ngo ito MP agasiriki no hurayije ku explaining so koreke kinanyenda ngo tumanye tutavugira ahabururu bwonka okay omuntu azombera moye ubuzari bururu season kwero kushika herezo opinion yawe buri moye nasero rwa wari kwenda dena barasinye nababo konga kinko manyaje government yarwanyisiriza ikinamane mengi hati nambwe hatwaza kucyetegereza nabaye barwana na government amwe n'abantu bahabura government abingi bakira imbanya ngo no katwegara cyo mu rwanyisiriza reason
no arobo ko bano hakana n'umuntu kizakoro kare kiwano muhakanisa yakikora ataho no kigamba ngo yarimo so konkori yo kurwana so bwinazi ubwo no nangwa no bakora kintu no manye muntu yatari kwenda nubwo kuzundo munyasha najya tuwanyitse umucucu ko kabanya Uganda majority hati nabamanya ebagobere ombuhereza bwa government yitu ya Rwandisiriza nabandi abaye bene bahakanisa government hati nuhurumuntu yaje tuno nayigariki mu Rwandisiriza thank you kandi nangwa n'abataka twiremu nabo inose ari kucombakira bakigariki mu basi thank you benshi katuretera twena ukuhana ibiteka teko buri season kagira webembeza kareke kukwendera David Kabaroka ari cyarutango muri Banda na ibaza program eji Evelyn ni nshaba na wari already omukuru Alex Tendere program mudashika nkemo ala TV tonhari oh sorry ari TV yabare moderator Evelyn ni nshaba n'umushimo nongera side zibando wataho nako okay yabare moderator ejasinga yo kunshemeza no kugira ngo umwana witu John yahendera nsabire na constitution ari kugira ko yanyoreka nayebuza ntukuriye tariho yanaza kugira ata no ndumene mutu no imana peneza then wotabuza kukinyoreka wotabuza kukinyoreka so cyamuyambaho kandi cyatuyambaho okugaidinga na no koreka abantu bitu amana gibine so ninterera abantu bari uko especially abanyakabura ngo obwire kuburebwa shikire rondo muntu oburu kureba ngo nohika noganira nawe kandi atari umworwo ruzarezare rwani kakananka ninyendo bwambaye icya kabiri moderator nyenzire kugarama abantu amani reka nanka John areke kuba maramani kukoreka ngo uyu muntu wa hansi toyine bushoborozo mu ihangeri ya Uganda toyine kintu cyose biri kuba no yecweramu obushoborozo bwine omwebembezi wawo woraronde ni woramwerondere oyino bushoborozi bwo kwiha hogo orukubakozere bitari byo na no kuteka hogo wo kurira nabasa kukorera icyo urukwenda thank you konkebe byo kuza kukumara amani ngo rukatera amasinde egesha abantu barhoko okuye kitu kurwanisa munonga moderator kansembe yo neki abantu bingi entasya ninke enshoza nimpango entasya niki so abo kukora kuce kiretera umuntu atatunga sente yayeho namasuku abanyakabura kambendeze birungi Alex gumisereza God Twenere program yebare Boazi goshto atandikira Christian Heru abantu batureba Sky TV na panelis bagenzi banje kuko atangana ku state ngweno akantu kamheruka kabantu baburijo obutagira amani namazima umuntu waburijo tayine mani kuye kituri kumwetenga ho n'iki kimwe okutukorera ekishani kitu okupika ngweno okuhuga ekishani kitu ekituri kuba tugendereye okashotonwa gambere abo kuba ntibetenga no kutumire sente ntukore mikoro yitu tubeta ngo beje bari ibikuye bitu bakanyiserare then tubatekere bari yabo ko twakugira sente twatsitene bakuziri nazo nzitferabye mabatere bishani batsitire bishani so ntubetenga munonga generere cyo gumana no butaza munonga ahabo kubona na mukoro yawe no betenga nangona fuwa bari abana babetenga ahabo ko bari abana beje kurire byo kuri so gwe ko bari wikitiye sente bari munonga god arangwa abantu nabo mugasho hariho umwanya gumwe ni nchira kweshanga muna John hari haiba kweta ba VIP na haba butosha kuri aba VIP kokuze barurutayo kuri bakwekanisa bija kunu ya haba batare atuje tati kandi aha John Twenere program mu msido kuna moreka constitution nyo constitution ni kitabu ata abandi mu Uganda twine crisis y'abantu butasomera tabu aradisha kuri hiha ubu mbuzo myaka 10 asomere butavinga na soko gambira bibiri no nyomba by the way teacher and I read but because you are a teacher abantu baradisi ngo no bibiri ni bibiri binani ngambi binkumanya no bamanya bibiri sowing the mustard seed bibiri na oyi numukuru waba kuri star yo shemo so abanyaganda bakushoma that's the point hata no ranyo kitabu cyuni nyonga kisoma
hine na ogo nani mureka constitution nani mureka na page ya articles nani nyenda soma na mureka tukozeze kinana neina right to call teru abantu ba kugira ngo MP ya wanyu yabatama kimo cya kasatu mwekuremo muri mu even atwani ya muheyo ecya amana bakagabihaho abantu baburikira amana bakagabihaho number 2 na mureka issue ya article 85 MPs shall determine their emoluments, salaries, benefits, gratuity and everything. Echikomanyisa ngo ito aba MPs abaliyo ntubasima muno aho kuba constitution kumwajana constitution is constitution nebaho bugabe bwo kugira ngo buri week mutunge billion emwe buri yomu. That is up to them. Yes, constitution nebaho bugabe 1 billion per week per MP. Ko hatimwe muri barungi muno muyongiza kasara ko kamakata milioni kangana 5 honga kuba mwenda mukata na bibi John twine gwirana nyenda kubuza status yo rutino rwa katete umudakikemo orutino rwa katete government pa ichiruhoni cy'ikigeno misho ichiroho milioni 5 zikija kara milioni 5 zizire kandi ziri zo gukora repairs fa uko urutindo rundwenda 5.2 billion kazi iziro mu budget konka za letwa umuhanda guri ogwahire 750 so zaba set aside so by 15th nateka ko ba launch nateka to expecting ko ba launch yo preparing ortindo but the major ortindo nachi is just a leadership crisis of town. We have the biggest crisis of lack of leaders. A city should have a certain category of leaders. Thank you. RDC ni closing a program. Nyenda kusima abatensa nyenda kusima bona batohereza messages waja musebe nagarakana isimbiru ucyumanyirota kutwakoza umdelegates conference nambori abantu kambo binamani bakamwime bendera ateke bendera abapemba cyo kubanza siki hini cya rizoro vingiro red kiri mu reserve bate bendera bajimwe hapate yo rukiya nenjo ngoto na president msejubuzo na that is your thinking ikibuzo na kibuza radi pate ya msebe no mwima bendera no konka cya kabiri wareba public opinion abanya-Uganda n'abajyangunga no buyita tuguma twine muzeyi absolutely and that one is very sensitive nanye cyo ninchagera abantu omutake cyar kwenda to kukimwihaho cyesha rombere bwa rwangisereza nanye museveni wenda kwenda aha ekini asumuganira ngo moderator natine site we nko muntu that is your thinking moderator shene robot weza bakabuza ngo kitake cyikirye so mbwenu nanye ndakushaba turikirize umuriyo bo bwire tugumize munemero mu YouTube eri kututahiza abebembeza barije bona tubatangirire rero time kwerika tukinturemu turebe abakubasa kutugasara kukira abagenzi babo then turetere kutorana abebembeza bakoza kubangira ibyanga byitu konka ni nyenda kushaba nabo abari kushaba bingi bakushaba abetsimbe bacendezeho thank you kuburizo ka champagne ho nacyo tukintu kirundi twene tutoreke amana gutwine tutorane tegiri kubatamunugo thank you wabare RDC wantungamo in a special way nyenda kusima right honorable Thomas Tayebwa deputy speaker among others yokuleta Odo Tayebwa kumuleto movement Odo Tayebwa FDC na Kafureka na Evas Kafureka na abandi uko abantu barida nakafure kumshije ameni kafure kumshije yes na abandi n'abayizire n'abandi uko babo babalesera uko abantu baridazi babari netwenda buri leader wena arevoye omwe narimu giro wa leta RDC na intunga mugira wa leta na nyoka leta godi jono bwa ntwenda echo omuriyo echo ntwenda no kutabarisia deputy speaker honorable Thomas Tayebwa myende cyinchigambe kamera kundi baje ubare kutebeka nso mukoro gwo kwebaza ruhanga bo muguruso wawe ukora ukabogwa na president yahikaho umango mukoro ukabogwa mane Thomas Tayebwa koreka mane omukoro kakona Sudiru Pereri Sudiru tishangu kumere bari yaheru ya Kampala ari ya mukoro gw'umuntu na habu kigundo so Sudiru because president asabujanga president but kuleta Sudira mukoro Thomas Tayebwa ndukutabarusya abahangwa bugume obahikika ndo baturetire inanye kwa tumungaru za Sudiru nanye kunda zeka mwenye ntabagiga nimba manye babare Alex gumusereza
webare Alito Godfrey webare Tonawe John godi ntebazo ha mu program irizo mukasheshe atebazo go kacha no mani najya ntebazo ha mazina gaba ogun John ogun Alex ogun Arabi kacha wenyama tambaji terako bazeteke ko timu yitu mukasheshaka kandi abaturi bamwena mwakoraje nza kubantongera nshongeze rwa mukago rukwija ndibendeze kusiba kurunje ebiti bitekateko bya TVG kureka ne by'abantu buntu